sa atin ni right after the homily, manatili sa akin makalakot sa stand. Okay, sige. Holy Spirit come. Balo mo naman. Ay, kain na pala. 5 minutes na. Mayap at magrasyang abak po kaya kayungan sa blang kapatad king kasalpantayanan. Pagmasusyan taya po ngeni, ika aduampulot ana maduminggo ning karaniwan a panawon. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapadanan daring kapatadtamong niyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kakatamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Lori Jimenez, Edna Kalumpong, ang Pompureng Guevara family. Para king kebaita ng Jillian Manaloto. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Mary Grace Sabado, Rowelyn Ann Nicdao, Joe Dimitri at Karen Joy de Jesus, Edna Kalumpong, Mary Manet Pineda, Leila Abiog, Familiada Rilenin at Evelyn Malang, Philip Mendiola Sr., Jonel Pamintuan. Para king payapa at ligtas sa pamaglakbe ng Dari Benjamin Ralph Basilio,
Julie Ann Guevara, Josephine Ann Guevara Bautista. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Maria Cristina Nunag Lagman, Ryan Regner Almario, Richard Cabalya, Jose Mercado, Angelica Swallenberg, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Esther Gangcuangco, Nilo Udan, Paz Suing, Jennifer Tolosa, Ronald Nicdao, Algeria Miranda, Cyril Anjo Suplico, Gloria Arevalo, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Apol Guevara, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Miao Bie, Dinorma, Among Herwin Bulaon, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Ines Regala, Juan Paulo Estanislao, Baby Glornita Ganya, Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Dr. Reynaldo Balboa, Crescencia Canda, Francisco Canda, Francisca Manapol, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapwa Karela.
Andeng ba nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, amponing anak amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamo ng Kristo, ing dugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili yasanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kapatat, king mit mong kapakumpapan, at king katahimikan na rin kay katamong pilupluban, ganagandalang ini at sisyan, ing sablata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam lang nunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kasaya po ngining miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayiluang pakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu bakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O malugod ay iba, may pagnasan mate ing palpikasala. Ngunay guluta na ing kasalanan at magbalik yaking matulid. Banketa, miyeya. Balo mong may nakamit matbod. Manatili mo kaya sanang patawaran,
Ibiyeke kami ing pamisip ng Jesus ban kayabe na makatangukeng wa keka kambening masapsap dang lugod ding mi patawaran. Gawan mo kami namang mapamakalulu karingaliwa. Itingan po aduan making kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ingamano ning Diyos, mi pabalkan ako nga na. Sasabyan niyo, makatuliran, indaraptanan ng ginong Diyos. Makiramdam kayo kanako, kayong Israelita. Isipan niyo, kinging paralan, aning pamirapat dapat ku matulid. Ingke kayong paralan, ing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap, ing taong matulid, at magmulayang dapat marawak, at kaybat Mateya. Mateya, uli na ning marawak, adepat na. Potang tuknang yang darapat pamikisala, ing taong marawak, at daptana ing matulid, at mayap. Liligtas na ing biyena. Akikilala na ing daraptana at tuknang yang darapat pamikasala. Inya eyamate, manatili yang mabibiye. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Ulitan tayo po. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Ginoo, kako iturumula, ke kang dalan. Iturumula kako, ring ke kang tutunan. Iturumok at tayran mo ko, king ke kang katutuan. Uling ika, ing kakong Diyos, at kaligtasan. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. O Ginoo, ganakan mo, lugod mong kukupas. Aketa pang minuna ke kanang pisyag. Kalingwan mo sa inggewa kong kasalanan at kainan inyang anak ko. Ulining wagas alugod mo at kaya panlub, mo ko sa kalingwan, O Ginoo. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Mayapya ing Ginoo at makatuliran. Tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralana ring makapagpakumbaba. King dalan ing katuliran. Karela tuturune ing tune dalan. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulu. Pamamasang iba't yung sulat ng San Pablo, karing tao Pilipo. Nung ating nanumang ulaga ke kayo, yung ke katamong biye, ang makayagum kang Kristo, nung tuneping makapanagyag ing lugod, o ing spiritong at ke katamungan, o ing nanupamang panirog, o panalala. Aduan ko ke kayo, ing pamatulan nyo kong lubos, king kapamilataning pamikasan metong yu, pamalak, pamikametong yu, king lugod. Kambening metong mong pilubluban, at metong mong panamdam. Kayo sana mipapatlalo, ala sanang mipapagmayabang, nune maging mapakumbaba, yasaing metong at metong, kapilan man iyong isipan, ing mas mayap kayo kesa karingaliwa. Mipapanatindi kayo sana,
at emu ing sariling kapakanan, yang isipan, nung mumunang dili, ing balang metong, makiwangis kayo, panamdam kang Kristo Jesus. Bistaman at suya kaya ing panga Diyos, makanyan man, ena pinilit, ing makipanteking Diyos. Bagkus, linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan. May kiwangis siya karing tao, at kinwana ing askena, ning metong aalipan. At king pamikawangis na karing tao, migpakumbabaya, may git king sabla, at meging mapamintuya, ang gaking kamatayan king krus. Ulinita, ing Diyos naman, pepay gitneng emunano, at dininaneng lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Inyaking lagyu ng Yesus, sukat lang siklaw ding sabla, ring karin banwa, ring ketiking yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat ng ipasyag, king Yesu Kristo yung gino, king ikaligaya, ning Diyosig pa. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pong ining maya pabalita. Itangan po, ding kanakong tupa, makiramdam la, king siwala ko nga na ning gino, akikilala ko la, at tutukila kanako. Hallelujah, 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 hallelujah. Inggino manatili ake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring pamuntok daring saserdote ampon makatwa na ning balen. Ngano namang pamalakyo kanini? Ating meto nga tao, ating adwang anak a lalaki. Lepita ne ing pangane at ngana, anako, munta ka king tamnana nubas at magobra ka ka rin. Nga nang mekibat ning anak, eko pubisa. Dapot kay bat, minaliwa ya isip at mintaya king tamnana nubas. Kay ba't nanita mintaya ing tata king kadwa at makanyan mo naman ang inutos na kaya. O pumunta ko, nga nagmekibat. Dapot eya minta. Nino ka rin nga dwa ing tinupad king kaburyana ning tata. Itang pangane, nga rang mekibat kaya. Sasabihan ko ngeni kaya kayo, nga nang Jesus karela, muna lapang lungob king kayaryana ning Diyos, kesa ke kayo ring talapan yung ilbwis, ampon ding marawak kababayi. Uling din at ang iwan ke kayo at tiro ne ke kayo, ing dala ning kabanalan at kayo meniwala kaya. Dapat meniwala la, ring talapan yung ilbwis at ding marawak kababayi. Ang yangin niyang higit yun na iti, kayo pamurin migbayong lub at meniwala kaya. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang galigtasan.
Kapurian keka o Kristo. Atinta pong kasebyan king Kapampangan, atinta mong kasebyan king Amanong si Juan, at tutukuyan na ning mipas sa Ebanghelyo ngayong Domingo. Nano yaiti? Tangong bastiban agad mikawani. Mekad, halos kay katamo balo tayo iting kasebyan. Balo tayo iting kasebyan king Amanong si Juan. Tangong bastiban agad mikawani. Pero ako neng kay may papayisip ko, tabalo tani yun ay baste. Kilala yay baste? Eke kilala. Eke balo'y baste. Pero agpang, king mi pasage ebanghelyo, entrada na pamo po. King pamuklat na ning pamamasa tamo, balo tanong agad-agad. Nepo, ding tatangong naman tututo. Pamuklat na pamuning ebanghelyo, balo tanong tambing, ding tatango, pero man tututo. Nino mo rede, deti ilapin ding pekapun, ning balen at ning relihiyon. Malagwa mo po, ing tatango king publiko, lalo na po tang dakalatao. It is easy to say yes in public. Bakit? Kasi naman, potang tinango kaking publiko, agad-agad da kang akilala ring tao. Malagwa ing tatango king publiko, bakit? Kasi naman, potang agad kang tinango king publiko, agad-agad da kang abalo atandanan ding tao. Malagwa ing tatango king publiko, bakit? Kasi agad-agad kang miboto. Agad-agad kang may pwesto. Agad-agad kang maletrato. Bala mo, king pisamban mo naman yan Malagwa mo naman po ing tatango king harapan na ning apong Ginoo. Malagwa mo naman po ing tatango king Diyos. Bakit? Kasi agad kang maordinan king pangapari. Potang agad kang tinango king hapong Ginoo. Malagwa ing tatango king Diyos. Bakit? Kasi agad-agad kang may kasal. O agad-agad kang mabendisyon kaya. Dapat pansinan niyo po, halimbawa, putang sinabi mong magbayo ka, mo po hanggang amanoy ta. Nune, dapat tututo ka. Dapat ito, mayakit yaking pamirapat dapat kanita. Paganak po, ing tatangu malagwa, dapat ing tututu masakit ya. Ing tatangu malagwa, pero itang tututu masakit ya. Lawan niyo po. At namo king kasaguli ing madyaryo ka, king pamanango. At namo king kasaguli ing maletrato ka potang tatango. Pero nga kupin kayo, balang tatango tututu. Balang tatango tututu. At least mo may letrato la may dyaryo la ring mitangwanan, po. Inga pong Ginoo, na kailangan ng kamera ni dyaryo. Ban kanita atandana ng pamananguta mo. Ing Diyos na kailangan ing kamera at dyaryo, ban kanita atandana na abalo ng pamananguta mo. Aliwa mo puring tatangu, ilang balo na ning apong Ginoo, panuwalan ko. Pati na puring taong payali o tatanggi. King panagkat ng kayapan, deti balo na nalamo naman. Pati ding payali, balo no ning Diyos, pero eno agad-agad tatabi, eno agad-agad kakawani, eno agad-agad datulan at pamarokan deti. Uling monti ng gila, pamarokan nala, uling mong payalila, agad nung pamarokan, ali. Eno agad datulan, eno agad-agad pamarokan deting tinanggi kaya. Ding pepawa o pepayali, pareho nung panenayan deti. Mumuna, panayano ning Diyos, detang tinango o tatango. Ang gaking tupad lang tutu. At kadwa, paninayano ning Diyos, detang payali kaya.
Ang gaking magbayo la isip deti at manusig no kayareti, tuki no kayareti. Kingapong ginu, tanguman o tanggi, yasukat muli king pamikawani. Nung napansinan niyo po, ingkwento na ning mipas sa ebanghelyo, ingkwento na ning pamamasa mo, magaganap ya po mismo, kaniting penandit, kaniting Domingo, kaniting Santa Misa, ita mo ring tatanguking panagkat na ningapong Gino. Kaniting banala kapag masusyanta mo, ita mo ing tatanungungeni, king panagkat na ning Gino. Ingaldo Domingo, aldo yang pamanangu. Ingaldo Domingo, aldo yang pamanangu. Matulay nga pong Gino, king balang metong kay katamo, ulin linapit tamo king panagkat na. Ita mo mawari, itang anak at tatangu at sinabing, opo, sige po, bisa ko, munta ko. Pero ing tatangu, dapat tututo. Emo po kay niking kilub ning pisamban, ing pamagpatutuking pamanangu. Emo po kay niking banala kapag masusyan tamo, mitipon-tipon tamo, ing pamagpatutuking pamanangu, ali. Ing obra king tamnananubas, ing obrang kabanalan, mayayakit siya, daraptan niya, nung makanano kang makiutos, karing kay kang kayabe king bale, karing kay kang katubale, karing kay kang kafamilya, karing kay kang kapagobra, karing kay kang kakilala, ang diyang karing emunano balang. Ingkutang, nano mo ing kay kang tatangwanan, kilub niting pisamban balang Domingo. Nano mo ing kay katamong tatangwanan, kilub na niting pisamban balang Domingo. Ing pakibat, ing tatangwanan tamo, yapin po ing makisan metong tamo, abayan tayo nga pong Gino, king papanabang ng grasya at pamamendisyo na kay katamo. Pero ring alake ne, baluyo, ding alake ne, ilamawari retang anak, ape payali, ilamawari retang anak at tinanggi king adwanan ning tatang, pero pakakalaleta mo po, uling alalo, tinanggila, alipo, pakakalaleta mo, nga nang magpaganakangin ni kay katamo ni nga pong Gino, nala mo po kabudabud pamarokan detang alag ni keti, uling sugrado ngatin lang sangkan deti. Nung ing Diyos, agyunong panupaya at panenayan hanggang magbayo la isip deti, makanyan tamo mo naman po sana. At no po king kalaguring mitong genayamano king kadwang pamamasa tamo. King sulat ng San Pablo, karing tao Filipos, nga nang may ngamanong San Pablo, king kadwang pamamasa tamo, kapilan man musana isipan na mas mayap ka kesa karing kay kang kapara. Nga na nga pong ambo. Kapilan man yung isipan, king mas mayap kayo kesa karing aliwang tao. Nga na. Nune, mi papanatindi kayo, mi kakasundo kayo, musana ing sariling kapakanan nyo, yung isipan nyo. Nga naningad kadwang pamamasa tamo. King kanako pong makaba ng pamagmisa, pamamastul kaya ni king kagatamong parokya. Halos magadwa na ako pong banwa, anting kaya kayong parish priest kaya ni king St. Jude. Kabisado dan ako nga nalupa. Ang gagayad ako balo lagyo, pero yung kaya kayong itsura, sugradong balo ko la. At piyadyan da na kayo, balang sisimba kayo, aldoldo, lalong-lalo na yung Aldo Domingo. Baluyo, kayong parokyano, kayong talasalpantaya, sisimbang katoliko. Sugradong balang Domingo, baluda kayo nung nuka rin kayo luluklok. Ating kayong permanent seat kaya ni king kilub ning pisamban. Inyapin, putang dako apapansin, dako akakit, may papayisip ko, kabang magmisa. Alayo yata, itito Remy, ninanuya kaya, akong mimisip. Alayo yata itito Roy, putagal lang atin niyang lakad, atin niyang pintalan, niya may kasimba. Alayo yata itita Zeni, puta naman galang masakit ya, yung matuwa, niya alayo. O ba't alayo yata brother Jojo, king dati nang luluklukan, kaya ni king kilub ning pisamban, ninanuya kaya. King dati ko pong parokya, karin king Pau, king Santo Rosario Pau, king Balening Santo Tomas. Balang Dominggong gat panapon, ala na ako pong misa, king Pau. Huling halos ding misa ko, anticipated masas la po karembaryo, itangal do Sabado. Itang Dominggong gat panapon, ala na akong misa, king parokya ko, king Pau, king dati kong parokya.
Pero, sasahop ko po karin king perpetual subdivision na palit, itanggat panapon, itang alas 4, at itang alas 5:30 na ninggat panapon, karin king kolganti, apalit, pasahop la, rin kapatadapari, magmisa ko. Bali po, balang magmisa ko karin, ating regular church goer karin, ating yung permanent sit king pisamban, balang magmisa ko, itang luklukan na itakayaya mo. Pero hapansinan ko, may pabula na akong magmisa karela balang Dominggong gat panapon, kaya papansinan, kaya kakit, itang mapanyimba. Siyempre, may isip ko, at kaibat na ning misa, may utang ko. Bali po'y tingkitnan ko, nga nang may kibat ka na ako, kitnan ke, wad bala mo yata, kaya kakit sisimba, itang taong making makanya na luklukan nga ako. Nga na pong may kibat ka na ako ni iting parokyano, karin king kolganti palit. Aya mong oy tapu apatukida ne, pumigbaligtad ne, pumigdating daan ne, pumig taksil. Nga na. Oy tapu mo nga patukida po rin nga anak na, migbaligtad ne po, may naliwa ne pong sekteng taksil. Nga na. Tutu. Nengasdan ko, kaniting pakibat na kanako, may kad taksil yang lalto. King lawe tamo, ne po itang tao. Kasi lane, ne sisimbe. May kadtaksil yang lalto, itang tao. Agpang mo king lawe tamo, dapat makakalale tamo. Nga napin ni nga pong Ginoo, tala agad-agad pamarokan deti, tala agad-agad isipanan o atulan deti, balang payali, mali, at balang kakawani, tatanggi. Balang paali, mali, at balang kakawani tatanggi, mekad ating mas malalam. Arason o dahilan, pero kitang lantara ng pamagtaksil nitang tao. At etamo po pakasiguro, itamong sisimba balang Domingo, etapo pakasiguro, king itamo'y gusto, uli mong tatanguta mo, king panagkat na ning Ginoo balang Domingo, ali, paganaka po, balang tatango, matino, at balang payali, mali, at balang kakawani, tatanggi. Balang tatango, tututu at matino, alipo, at balang payali, mali, at balang tatanggi, kakawani. Manatili tapong makaluklok, at gampanan tamong yeni, ingrito ng pami talaga, karing bayong opisyalis, para king kasuywan ding kayanakan, or youth ministry, ketiking kay katamong parokya. Ausan kay ngening kay katamong PPC President, Brother Rael Pamintuan, banaw sana lang tunggal-tunggal, ding mita talagang opisyalis. Lumapit lagi ning harapan ngeni ding makatuking bayong opisyalis. Para king kasuywan ding kayanakan youth ministry, king kayakatang parokya San Judas Tadeo. Youth leader, Brother Raymark S. Gonzales. Youth coordinator, Sister Julifel S. Villanueva. Youth Secretary, Sister Isabela Beatriz C. Gamboa. Youth Finance Head, Sister Faith M. Ginto. Junior Liturgy Ministry Head, Brother Franz Rafael M. Franco. Junior Service Ministry Head, Sister Joanna Marie R. Messina. Junior Formation Ministry Head, Sister Christine Joyce P. Pabalan. Youth Media Head,
Sister Audrey Eunice L. Gallardo. LECCOM Youth Representative Sister Justin Daniel M. Lingat. Saturday Youth Choir Representative Sister Joy Ann G. Guarin. Sunday Youth Choir Representative Sister Chris Ann R. Doria. KBS Youth Representative Hans Kilian R. Benitez. SJMM Youth Representative Sister Faith M. Ginto. Pakamalan kong kapatid kang Kristo, ding kapatid tamong kayanakan na atsu, ngeni king harapan tamo, ilaring may pagkatiwalan ban pangisiwan dalat lingapan ding kayanakan keni king katamong parokya. At di kayo naman, pakamalan kong kayanakan, kaniting kasuywan, kailangan kayong maging alimbawa ng pamibiyebye Kristiyano, king kasalpantayanan at asal. Kailangan kayong sumulong king kabanalan, kapamilatanan niting sakramento ning pamisasan metong at pamikakalugod. Tandaanan nyo, ang yang dakal tamo, metong tamo mong katawan, metong abalayana ning hapong Gino. Inyai kayong mita talaga, makasadya ko pangganap, mit mong katapatan at kababanalub, kaniting kasuywan ning pamanimuna, karing kayanakan keniking kay katamong parokya, at kapamilatanan iti, makapakirake kayo king pamitatag king Santa Iglesia. Ngeni po ding itatalagang opisyales, ipasyagda in pangakura. Agkat dakongan itas ingwanan yung gamat at sabi-sabi tayang iagkas ingrito ning kasuyuan. King arapan ning Diyos at ning balayan na keti king pagkakatamong parokyo, ing St. Jude Tadeus Parish, ako Brother Raymart Gonzales, ang timong bayong mitatalagang opisyales para king kasuyuan ting kaynakan, Youth Ministry. Mangako ko kung gampanan kong mitmong kalausan at kagaban alug, ing misyon ay natang naning ginupa karem pagoku. Ban sumuyo king parokyo at iyanad keng miyamas-amas iti kindalan ning kabanalan at kayapan. Pagkapilitan kong bibiyebye, malinis at matulid, ban maging larawan at ehemplo nako ning kayapan at sasalamin king Ginu. Kayantabi ning kaya katamong kura paroko, mangako ko kung namang mikasan metong karentagimpan at kararaptanan ning kaya katamong parokyo, ban miras ngan kimbanal ng kaganapan. So pan nako sana ning Diyos aminaus kanako. Italagano ngeni ning kay katamong kura paroko, deting may piling bayong opisyalis, para king kasuywan ding kayanakan, ketiking kay katamong parokya. Antimong pakibat karing pamangailangan ng pastoral ng kay katamong komunidad, ketiking parokya ng San Judas Tadeo, tatalagada kayo, kaluguran kong kayanakan ng timong bayong servant leaders, ngening ika-27 ning bula ning Setyembre, 2020, ang ganaking bula ning Mayo, 2022, nung ala na mga liwang makapasubaling sangkan. Talakad ko po ngeni at si Cloud Noman ding itatalagang opisyales, para king kasuywan ding kayanakan, ketiking kay katamong parokya. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. manalangin tamo. Oy paming at subanwa, pinili mo keng maging pagkamalan mong balayan, at tinipon mo kaming bibyebye kilub na titingke keng parokya. Ikatula mo sana po ing sablaming pamagmasabal, pamaglugod, at pamanyuyo kingke kaming pamanyam, kararaptanan na tamano. Ipabal mo ing kekang bendisyon, kareting kekang anak, at ipaintulot mong ikatula at pagsantungan mo la. Antabayanan mo ing karelang pangimot,
king sala ning kekang banalay espiritu, at saupan mong magobra at sumuyo, para king kekang ikarangal at ikaligaya, para king ikasaplala ning kabilugan mong balayan. Iba, kayabe na ning kaming patulunan ketiking parokya, ing talasawp mi isan Judas Tadeo, at ing pakamalan ming indong Birhen ning Santo Rosario, ay induning anak mong Yesus, pupurian miya ing lagyo mo, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Antimong tandanin kay katamong pamananggap kareting bayong servant leaders din kayanakan ketiking kay katamong parokya, palakpakan tala po. Ngeni po, ipasyag tayo yung kay katamong pasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tuto. Linalang King Banwat Yato at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli King upayaning banalay espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako King Cruz, Mete at Mikutkut. Tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldo, sinubliang Mebie. Pepaytas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabie ampon may nga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang meding Mete, at King Bie Alananga. Amen. eta mo munang isipan ng kay katamong kapakanan, ngunay manalangin para karing pamangailangan na rin kay katamong kapatad, keti, at nu karin man king yato. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, ginubustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Ulitan niya po. Gino, bustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Kambening balayaning Diyos, ng iglesia ning kekatang panahon, banding galamena at pamuntok, antabayana no ning pamisip ng Heso Kristo, king pamanyuyurang mitmong katapatan king Diyos, at karing pararang tao, manalangin taking Gino. Ginubustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Kambering e bisang mi biye agpangking karelang kasalpantayanan at konsyensya. Ban akit de ing dalan pabalik king Diyos, manalangin taking Gino. Ginubustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Kambering magdulap king kaburyaning Diyos, king aldo pami biye. Ban king mitmong kapakumbaban, arapat taiti, kambening kamalayan, matbudtangan, manalangin taking Gino. Ginubustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Kambering magobra king pangmaldang pamamalita o mass media, ban igalang doring tao, ating katutuan, at mambagla king kapayapan, at pamikakaintindi nuka rin paman, manalangin taking Gino. Ginubustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Para karing hanggang may kibat opo, king Diyos at king metong at metong, king matrimonyo. Ban mipasik na nga king katapatan ng Jesus, at king tapat ng lugod, ding mayap a pamilyang Kristiyana, manalangin taking Gino. Ginubustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaltanan daring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus. At para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners. At para mo naman king kapasalamatan daring Familia Guevara, Familia ng Lori Jimenez, at Edna Kalumpong. Para king kebaytanang Jillian Manaloto, at para king espesyal na intensyones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela,
Mary Grace Sabado, Rowelyn Ann Nicdaw, Joed Dimitwi at Karen Joy de Jesus, Edna Kalumpong, Mary Manette Pineda, Leila Abyog, Familia Darileni na Develin Malang, Philip Menjola Sr. at Jonel Pamintuan. Paraking payapa at ligtas sa pamaglakbe dari Benjamin Ralph Basilio, Julian Guevara at Josephine Ann Guevara Bautista. At paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Maria Cristina Nu Naglagman, Ryan Regner Almario, Richard Cabalya, Jose Mercado, Angelica Swallenbirds, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Apol Guevara, Esther Gangcuangco, Nilo Udan, Paz Suwing, Jennifer Tolosa, Ronald Nicdaw, Algeria Miranda, Cyril Anjo Suplico, Gloria Arevalo, Annalyn Ocampo, Merla Mangalos at ding sablang kapatid tang masakit. At para king nalananggang kapaynawan daring kapatid tamong meyangu bie, lalong-lalo na diri Norma, among Herwin Bulaon, Ramon Carrion, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Ines Regala, Juan Paulo Estanislao, Baby Glornita Ganya, Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Dr. Reynaldo Balboa, Crescencia Canda, Francisco Canda, Francisca Manapol, at ding sablang kaladwak in purgatorio, at deta ngalanang makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, bustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Ngeni po adwan tami sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, emo kay paintulutan managyuna mo king kekeng sarili. Ipayabot mong ikutang ning balang metong kekami at ding kekaming komunidad, nung tune miping pagdulapan ing kaburian mo o tutukyan me ing sarili ming hilig. Manano na sanang ikay maging tapat at malugod ming Diyos, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Lalakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, ibang mayupayang toto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kay katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, tanggapan mo reting ayin mi at gawan mong pagmulana ning kanuanan para kay kami. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya ka antimurin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati, at numan karino iba, Diyos, keng alangang katlubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, banapakilala mo ing kekang karangalan. Ang yanggilutan da ka paulin ang kasalanan me, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelub keka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa me. Banating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilata na ring anghel ning banwoy yung pangdaing karelang panalangin ning pamanyamba. Kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuge sanang siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinpanalo ipay, kimpanipataning sablang kapanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo may daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning kapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang salamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minom ko ganiti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at langanggang tipan.
Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti, bilang gabi gaganakan ganako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mayo iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, naraon miya keka iting tinabi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kabingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari, reliyoso, diakono at magpari. Ganakan niya naman, ing anak mong inorma ay naus mong meko naketiking yato. Andining king binyag mete kambe ng Kristo, merakayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming bebay nawan at manenayang subling mye, ading sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kaya kaming patulungan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, puriyan daga at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo kay kang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Nginipun, ti mo nga anak ng inampun, kaya katamong malugod agino, maus tamong inike, karing amanong tiro na, kaya katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banaon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang apos. Uling kaya kaying kayarian at ing kayo payan, at ing ligaya manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Diyoin kay katamong malugod at mapanupayang Ginoo Yesu Kristo, iyang kordero ning Diyos sa malalakog ing kasalanan ning yato, mapalad la ring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas mi ay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginumanano na sanang iting Eukaristiya, anong numi papasyag ang kamatayan ng Kristo, pagdala na king kaligtasan at kawa na king kametong na king ligaya uling ginuya, ngenit manggaman king alangangga. Amen. Lukluk tapo sagulit. The Catholic Church in the Philippines commemorates the martyrdom of San Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28, that is tomorrow, Monday. Our parish joins the rest of the Catholic Church in our country in this commemoration with the celebration of the Holy Eucharist in honor of San Lorenzo Ruiz on Monday, that is tomorrow, at 6:30 in the evening. Do come and join us in this Eucharistic celebration. Thank you. Siklod tapo ngeni. Ing oratio imperata, manalangin tamo. O Diyos sa ibami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan me. Adwan me keka, ing kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pa sakit na't me kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi nga tabayanan mo la, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mo ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang miyango na biye, pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, ganiting masakit na panahon, ban magobra kami para king kakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang atsu king pamangailangan. Ipanig ka pumikeka, ing patuknangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ing ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambemo king kameto nganing balalay espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayambunan mo, magsakdal kaming magkanlong mo kamanalbanala na hindu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklis me keka king kakulangan me, no nebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdo. Pakaluluwan mo kami. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay espiritu, Amen. ing Santa Misa, midaune, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.